Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamighalia Awaken Concerned Citizen MAC hapo kajing alam jong Presiden Uba Banshay Marbanyang mentakasni ke arpu kendai tarik nailar arajar arpu saw kilami syakmat man penpau ya kajing kabakum kire upat ba kimat hakabedei bat kajing kiudor jong ki marba mardi hagini gisni kibam menta habakren skila patai kubor haslong press club u Presiden jong MAC ulaong bahadin kajing wat benia bat hakajing yat syarum shaneng ban jurip yaki yo ki han hakeleng ki district ki badan hapo ke jela Meghalaya lalap bakadon ke jingkiu dor jong ki marba mardi haki dukan ulaong ban kaliang kaseng kala syong ye ke jingelang ban perkat lang bat ki katto kat nengut ki officer ki badan hapo ke yeng dor bar thawan ke jela bat kilayo ban pha da ke city shabaro sanpu khandai ngut ki MLA ke jela arngut ki MP ke jela sha ke office jong ke DGP ke Meghalaya State Consumer Dispute Redressal Forum bat kumjuru shaulat ke jela hakabedei bat kanikaman nakaliang ba marbanyang ulaong ba kajing kiodor jong ki marba mardi kalongkum kajing ban ben bat nyoben ki pat ba khamtam yu duk usung badula pentip ru balada ununo MLA ba kerennya kani kajing kiodor jong ki marba mardi kalong ru kajing kersha na gabenta pat ba babon balang khamtam ni ginong song snong ke jela namar kani kajing kiodor jong ki marbam kalalong sabapalan uba marbanyang ulaong ru baki babon ki dukan hayo ki bade hamadan kidai ki trajela bat kador jongki kaya pher na kawai ke dukan sya kawai pan bat andalawa jingtip na ki wai pat ki jela ba he ki bawan penpoi ki marbam sya kani ke jela kum na Nagpur Uttar Pradesh Rajasthan bat West Bengal lalap batang kawai kador bawan sya ke jela Meghalaya bat andalapoi hajela Meghalaya pat kador ka pher nakaliang jungika kedun Meghalaya Awaken Concerned Citizen kumagidon ta ko jela Meghalaya but yakni kunta nakaliang jungi anda habangila persan ban study bun ski man nakapo mi jiya showroom cheneng hakibabun ki local market mono ki yeu ki ha kebetulan po jela jungi kaleng di district kebetulan po jela Meghalaya nila bagdon ke jikiu dor harus di marba mardi keleng saudang ini anda hamai ini kebetulan anda nila depan sim ke karai nakalian jog kenhun haka atun rutrik jumi ubrai nilai si sembilan ban pha dagi city dagi memorandum syabro sanpo kendai ngur ki MLA ki bulan pok jela Meghalaya di hakani ka atun rutrik nakalian jumi nilai on shop po assembly ro rengkap dan kabang nilai on shop perkat lang bakat tu kan dingut ki officer bulan pok assembly bakuta nakalian jog ka assembly kelang pediang ya kani ka city bagi pha syabro sanpo kendai ngur ki MLA nama boleh ni hapan keren nata kajing kiudor jong di marbang mardi kala perlong kum kajing banben kajing nyoben bat kum juro kajing ya ki babon ha ka imlang salang long ta mangi keren yu badok baso ndai ngelap ta war boring spa kum juro de nakalian jungi kenhun habang isyap ki bentang anda ngilale ban pha ya kani ka memorandum sabro san poknai mut ki MLA ngila pharo sabro anu ki MP ki bedan pok jela Meghalaya Tinakalian juga MP bro anu hero kiraya ban pediang yang citi ke jongi kumjuru ngilapa su state governor joga jela Meghalaya banalo state governor joga jela Meghalaya ngilapa ru cari director general of police ibadi DGP joga jela Meghalaya in charge menta banalo kata su ngilapa ru sapoka Meghalaya State Consumer Dispute Redressal Forum kemudian jela Meghalaya di lembaga Meghalaya State Consumer Forum ru kala pediang yang bentar bangi singapura syai nama balai dalam mentang in keren show lalu pak in keren nama ngi na kasngi syakasngi anda bangi persan ban study nadu kate kasngi syakmak ono ngi kiu ko ka euro market ngila de pro bandra yang ni benta bahar bani bentang ngi yo ban keren ro ba u sim jong ka hima melim ubadai ban pet ya ka euro menta ka ke dawa ko kongsan ko pelong ki babun ki pat ba menta keleng saudang ni ba jing di mana ni ki jor ka jing di mana ni ki do jing di mana ni ki do kha ka bala sapyan adu ngin ma asu ban perkat balai kum ni ka sia dena ka dawa na kaliang jungi ka kelhun habli ni benta anda habang isyam ka kum ka Consumer Protection Act 2019 kada bangkren lupa balai kini profet jing persan ban di palak dor ya ki marba madi kani berkhot kala ta halo ka on fair price ya ka ba kum ka kenhun hingi la hi markhat nama syushu dalo kata anda habangi persan
ban study kat kum ka legal meteorological act 2009 kaliru keren persat nama beli lawan kiditam yang maximum little price dan yang kiditam yang anu benar ke jimbang kepada ke unfair price ke bondon yang price bondon kum kijur kaliru rasimu ta belum illegal unfair price yang kebanyakan kalian jongi kum kinong song senang kamtam habang ikran kita ki street vendors dan ki vendors retailers ki bersim ki benta ki bakongsan bak kenoni hang jo kapor ng sabon ba dalam ikran ini kebenta apa yang kapor bakadan kenika assembly session jangka Jala Meghalaya ni habat abhi nanu ki pedeng ki MLA berhaban keren nabro sanpo kendai ki MLA ngila thakti lade hanu speaker jangka assembly ro markmat hinga de bani on IT yang city banginget hiro bana kalian jong speaker unun de ban kentat dan kadang kanu kanu ka benta yang bana kalian juki MLA ki persan ban pan ban keren ni benta nama boleh kadai ka hok bak jing sisa ya ka bangi ku ki pai bangi dan kam ban keren nama kata nagalian juga kerhun ni ong lu hani kapor ada manu-manu ki MLA lari tang ibe ar lai sau sanut ki MLA ki berapan keren do kali kan nong go we dah benta ban wanra ya ki kersan na benta ki patba ki ba em ki balong ki nong song song jong ke Jala Meghalaya hi bro go we nama bole ni i ya ki jingkyu do jong ki marba mandi mta kalong ke ke bara tak so pala tigani ke ke benta ka bongsan ya ban nagalian jongi ban nagalian juga kerhun hiro abang isyan ni ka benta lembaki newspaper lembaki kot kubor babon keleng-keleng saudong ngilang i bagi lami hi lembak jingtho ya ka bangilang pha ya ni benta nama haswa bangin keren haswa bangin pha ke newspaper ro kala ya rengkap lang ban sim ya ni benta ban ya rengkap lang bangi ku kerhun ka bangia di nagalian ka kerhun hibro kuwai lalang keren ni ka benta price ni keren benta ya marba mardi habang ikran yang marbang mardi ngilang ki marbang beli ki unfair price ngilang ki marbang beli ki non MRP price kumju habang ngilang beli kumya ki mardi bang nak ikran kum ki alcoholic beverage ani kita ki kiat tu bang ni ong apa jela jungi kin kasih jungi ngilang kum ki wine store anda habang share kum ki wine store bofer anda habang study ye kum kini ki kiat ki badan lifespan nyoksan ml lifespan nyoksan ml ke MRP jo ki kiat ke lifespan nyok tinggal anda habang isyan bagi wine store idi pada hidon ke wine store beli South Park tingkah hidon ke wine store beli South Park Hudson tingkah hidon ke wine store beli South Park Airport tingkah hidon ke wine store beli Life Park Airport tingkah tekani ke berfak kebangi kan akan pedang berhamba the maximum retail price ya kepada kalian contoh serta pada kan bu kalbu katum kanu no tax belum akan palat cuma exceed ya maximum retail price balada di palat ke maximum retail price kata hero berarti ke black marketing unfair price yang kebanyakan kalian jom ki wine store ki penan kamu apa jela jungi mentah hibro koi kani ke iklan ni depan pha hadu ki DGP jom jela ni depan pha sedu ki MP ni depan penpoi siapa orang koi ki department ki beri in charge ka ai ngira depan penpoi kan ki city ban limba kan ki city na next kam bagi depan study ki depan perkhat jingil jelio nak tak jing jongi ki paiba ngan nempa orang batang ka city kan cepoi ban next kam ada nakalian jong sarkar kamla ban sim ni ka benta kumbang ila pam ni baka sarkar ka depan senaya ka price control committees kaliban senar yang kita ki price monitoring committee kaliban boro yang kita ki rules and establishment nak kabenta kini ke jingdon kam yang kaben hapan display yang ke fair price nak kabenta ki MRP kumjur nam ta ki non MRP lagi ki food items lagi ki gino ki kian bangi ki pan bangi hapan tip kani kabenta ka kongsan ka bangi petsengau cepi nama haban kapor nagalian juga kenhon ni kram ong mangi wan hang ni ban yang tan nam ta jingno to jungi ni sowan petsengau lo cabaro ki wipat ki para kenhon sek balang ki betul pok jela jungi to ini shimrin kam lang ada gini ban song ringkat lang to ini song ringkat lang gini perkhat lang nang jik jungi ki paiba nganung dei ban batang mangan mentoi simer namar boleh ngiyen kat kum ka Indian constitutional rights jong ngi kum ki nong sok song khamtam habang yekran ngi ke be ma ka indigenous state ngidong ki minority status ngidong ka district council bat ka ke bang impact pa na kalian district council kan keren ada ka district council ka laban kan rum kata kamot ka district council kalong useless ka district council kam issue ban pe ngi paiba ngidong kam tang ki sarkar ta kan keren nak ta jingdon kam jing ki paiba bagi next kam bagi ke ba pat ki bang ikran na por na kalian jonga kum unoyalam ubadan hukum ka kenhun
ngipet benya bangin persan hiu ban kren ya kejike jeng kipat ba nang ne syakma kada dong ki ba bisni agin ba bisni kada dong ki ba pek makdong agin pek makdong kada dong ki ba dan ringkat lang tongin dan ringkat lang tu ki concerned citizens ki ba dan ka jing klik na kam ta ka lawe jong ka imlang sa lang kam ta ba ngi phai na kam ta jong i ba lang iwe pe iwe bangi em ko ka jela ini ben em da jing so ha ba tin parent on freedom is everyone's right kata mo ka jing layo kalau ka jing mentoy yang iwe pe iwe ngidum dei berpet mading ngidum dei berpet channel ngidum ban keran nam ta hak ji sisa ta bang em ko jela kata ka di ka bentar ba kongsan ba ngasutu hiro ba khado kolong ba shwa ba ni ka assembly session kan kokno ngi kerpat ya no ya berasan ko kendai ki ngok ki emle ki bagi thai ki siti ngi kerpat ya berasan ko kendai ngok ki emle ki laban kran thau ya price monitoring committee wanra ya kata fair price nam ta jing dang kam ji pai ba ai ji pai ba kin thiet ya no jing thiet da jing so khna makin ndo men sin show lasa hin habot namar balai ko mangilap menta man la kapor ko mangakel men ne ki wine store ki di la jong ka dor kan ba kawai ke MRP kawai ke quantity Ndrai mentara dan ilak si ujur usu idi la jong ka dor ka pamon kena kumni kan ya ja ka jela tu ni sino kan poi la sai ba si kita gini kita ke bangsan ba ka benda ka bakado nga ong hane ka por bagi don ki dukan keleng saudong la di polis bazar polo matran keleng saudong menta ada ni pantang ka kas momor ki mai ni pantang ka kas momor ki mai kai kita ba kim tra tre ba mai kas momor kali ber khot ka saudong ba ka sarkar kan kapan study ni benta ada shisha begini ki dukan ki bong ala man ai kas mo ki de ki dukan ki bong don ji ki pat ba kamu ki de ki dukan ki ba don ni ka jing ha ban yo nong shibon ban kamai shibon lalu pat ba uyang ro kim kuslai em tambah abang pisah shilat ki kelat dia baru fight kata ka di bentar ba kongsan mo kan ka por yang next camp do ba sai ka sni shop ka asam di sechen kan kot na kalian jong ka kan ni appeal system yang speaker jaga assembly bau di ban aila ya no ki bakran ko assembly udi ban aila amdi ban penduk mensim nama ka ni ka dei ka hok jong ni ki pat ba no chong snong ada speaker dei ko pat ba no chong snong ko speaker don bore e ban chong ko assembly ka dei da manu ki pat ki ban chong ko assembly ki badal ki ban mensim jingit ti nakta jong na jong pi kita gini bentai ba khado kulesh boli bi ba fa protection ikran ka consumer rights ka bangidan menta namang inum laban ang bangin susnga bangin supet kan man lagasni namang ihabang perkhat igilong din ki jongi la sai da kumni man kapor kan yaja sa ikan poi la sa bat mano berlong bre hak pakhatu gilong din jongi gilong tamu kimra hadu khadu apa gilong din jongi apa gilong ki sakri nakamta bangikan ni kai pa benta dena ka daw nagalan jongi kinhon ni soklong ro bangi habi bahawai kasni bangi haban lum ya barokhat ki nongrat kebetulan kau jela ka jongi kebeli farmers ngomong no namagin haban pili punya hakapli bagini ki jor ngomong no tadi kran ki jor lan ki kiat ngomong no kani kador ka batam kani kador ka barditam hae ka health of accounts kadam menta mano machine ni ka pisa barditam kai ka tax ka bala pendem kam ya kani ki dor hadu pakin haban kio hadu ki pai ba menta ban thit watang sikino ro ke ma su ban thit lagi thit menta bang yu so sa lagi thit ni presiden ujur ubami napo kajala la jong ujur di barat napo kajala la jong menta ndekin haban tidak dor barat lalang inci sim nuksa tak kendiat uphan ubawan napo Rajasthan ba uphan wami napo jela Meghalaya uphan khasi menta hayang upoi sanpo tengah kilo ndre uphan ubawan napo Rajasthan upoi sanpo tengah kilo ka jingli ka bangi haban bu hani ka por ka menta sai kini ka pisah kadai ba mano pen ki dor ni pisah kai ka tax ka ban kalian chong ka sarkar ka hapan shim kai ka health of accounts ka persang ban dili kini ka betaba ko kani kini ka betaba ka kongsan ka bangi haban kan ne ka por ban ngai scam hero na kalian chong phi ki pa ba bar ko ki bayo i ya kai ka bangi ngiat kini nanti soba pa ni dan ringkat lang ai ka mensim ai ka jing kersan ringkat lang bangin nung ko abang bagani kini jikran tam ka jimun toy ka jongi ngikran na ka jimun toy ka jonga ka jongpi kham tam ngi haban perkha ya kita ki longdin ki basrin ki ban sawan pa la sai bala sisni ka ka jik ka ban naglan ki kin ya kendo kata kini ka benta ka ba kongsan ka bangakran ne ka por naglan jongi ko ka tenbon i pensingau shapi namatung kani ka siti ki ban depan pha sabor sabor ki badan lade ki bagi jual ne ki bidi do kharo hayo jongi ki babun ki lokal jongi mo ki khasi ki bagi ya ki jual ki do kha te ki jingkiu dor le mo no ngilap ka we ka street vendors
ki ong airport ka na ko exit vendors ki ong live voting ka andai yung ju umar pa ngima ban semua tu kai daw ba konsan andai han na persiapan study tadi hakini kendap sini study ng persiapan wat jintit na po Nagpur ngawat jintit na po Rajasthan ngawat jintit po West Bengal na po Uttar Pradesh na po Rajasthan ngalat pagkawan kawai ka dor sa jela jungi kawai ka dor kawan sa jela jungi nama ki babun ki marbam ki wan sa jela jungi ki de negatif jela ki bahe ndre na poi ko jela jungi ko de tang supoi ko jela jungi bele ka dor ke ya tang supoi le ko surau ke per di laka na kata-kata masuk dalam bangam peneram yang ini report. Dari kopi, tungki patpa, kita street vendors, kita shop tukang madang, bandi, ya bino-bino di marba mardi, to pinong dari soto dari champang, buat pelong ini di patpa banginong di merau, bangin hapan tet, ada yang dia bang syuk pada saya, mana benda sikit kli. Tapi kerja kami itu di longgi, kita beduk, kita bapak kamai menski patpa menit, selalu tin poin saya.